hak jingya kendu lang bat kilat pathai khubor hak khat kandai tarik unaitung arhajar arpuar uksiang nakaliang ka Nyotrap National Liberation Council ne HNLC uba asadon bla ula pente pajba halor ka phanga bayadei bat ka jingkran yasuk hapdeng ka sarkar pedeng ka sarkar jila bat ka HNLC habakran ha katika sngi uba asadon bla ula yathu bakaladon ka jingmenjer hapdeng ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar kmi ban sha no iki nong yalam ka seng HNLC ban wan rung lai lut shari India ka balong kum shibenta ban penya chakmat ya ka jingya kran yasuk ya ka balatmu lengba ka tripartite agreement hapdeng kite kilai kan hun lang don kimting kibangi lai kendo but kecil testom jang ibat pitaru kumental doktor yang mesti normal itu pada kepala no senyang hai kini kementa but hadu menta kepala la pun ya pendek apa dengki lam long pergi lai parti kata kemudian sarkar kini sarkar jela Meghalaya but kecil kesana jenusi kalau banyak menjur suaya ka safe passage bakin aino ya safe passage yakin nongelam jong ka agency kamtam la ramde yo boro yakin nong yalam shwa makin yo banya rung yomi lai du chpo India nang ga yo panya chakmat ya kata peace process kumba la tmu da boro lai party kamut ka taka tripartite agreement baladon banya wala ya taka peace process yo ban kong galong ka menta ka wala yo bajing menjur kadai kasih passage but kalau ini bentar long Suwan jadi kalau sekilat pakai kubur ban seperti kerja dengan development nama kala jerong kapor nalu bala sedang ada wali ski kebentar kawa ya kawa ketahui orang makasih passage nak kalian ke central ke state berkai Chelsea kalian menjur mat menta haki nangni sekmat long kira lah ban rung kami ban wat bersama Meghalaya poli India bersama poli India ru kenang ban penyak sekmat yang ada peace process. Ketika safe passage kan dei kan nila ban ong ba kan wan shwa ka ceasefire agreement ne kai ka safe passage ka ba people belum ladang ye kan bukan wan shwa ceasefire ne kan wan shwa safe passage nama kan ni konteks mentak la affair kan ni konteks mentak la affair ka gumut nakalian ka sarkar ban nakalian ki sarkar ban nakalian agency kali menjur ya kata condition of safe passage kelang bala dah hak banyak kerana ceasefire unyo banyak kerana dan kelang banyak cakap di political issues political agenda ulang banyak cakap. Aba sadan le sipi pila ong tabaga government kara agree ka safe passage pila ban share nangi le siki top leader jaga chansi ki ban participate ka pisto manus rai to kumba la jujia gitu benai ulah dat kemudian nakalian foreign secretary baru political secretary ka chansi ki la yawan ni arsian ban ya kendu ya ki beri jong sarkar jela badi bani pedo kemudian kita ada wan kita ada belai ke dalayo kasih posisi pot sagi lesi ngasuang la bandi haka level jong sekretari ru kila la mon ngira ban yo ka idea tharai hadu kan nungut kini ki dukhat jong ka seng channel si ki don ya mentah wong nimpala wala record ya kata ban ong ba du nungut ki don long empat sudah hak nomor ka timing kapal long banyak untuk dari kita basan ka HMC ka lapan pamo ba ka ki ka jinga kan within the framework of the Constitution of India ese ki try people yo ba lam kan ki jingkwa ta kham kong san jung ki ba ki kwa ba kan maksud kata ko pikali bi lesi kala kan dai ka second phase jong ka negotiation process nama yang mentai ka jinga kan ka jinga dialogue kadang dai vital ya ka si passage long habai dai kata ong pi pakala di ka political agenda dan political issues ki ba haban ya pendek ya kata pat don kalau mau jinga kada kadumna to nakalian do fimo ko we samla orang ba ya ba yakin ki jinga ki jo ki samla jo ki samla ba ke do pi yu i na kan ka jingwan ka chano si ban banyak kan maksud ta i long ladang ipe ka kata kita ong pi ba ka jinga mo kata jinga ki samla jinga ki samla minum dai kamu awalan bagi ni ka bakasa actually fan following ka don imda kementa lada umposyang banora ke peace process kamu ka jela ka haban community ya ki ba mimla ban mundur ka por ki ban sawan kantam ko ngani juk ba mau ki ba ki khut sama ki
suya churum cheneng kya frustration level ka jor long ka bun ka benta te ka ek jingi jong abong la ban ya ther ki mak jong je bun la ban ya ther ya ka ki issues jong state lemba ka ni ga peace dialogue jong ka sange chen si bat ka asli ki sarkar tengah sarai la am pendek si bun ki kadum karam lemba ka ni peace process ka tai ke jingi onong jong ka jawa jong ni hawi de ka song sai